Nah guys, kita mau beli basuk nih guys. Mang, beli mang. Come here. Make an apple, sir. Oke, siap. Siapa namanya mang? I want to Mr. Hidayat. Mr. Hidayat. Yes. Aslinya mana mang? I want to Paris Penjapa, Bandung. Oh Bandung. Yes. Ini jualannya apa nih mang? I want to the misball. Saya jualan basrok, Pak. Misball. Yeah. Oh, ini ada apa aja nih mang? Di sini the misball edge. Outlaw. Yeah, this is medium misball and a small misball and tofu, right? Tofu ya. Yeah. Kalau yang kecil ada isiannya? No, Oh kosong ya. kosong. Ini kalau basuk itu apa tuh mang bahan dasar emang? Bahan dasar basrok itu terigu, sagu, aren, Sama daging buaya. enggak, daging sama ayam. Oh chicken. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Chicken, meat, and sans, ya gitulah. Oke siap mang. Jadi amang saya tantang nih beli pakai wajan hitam full jadi satu nih mang. Bisa mang? Yes, I can. I can. This I can. Oke, Oke. tofu. Tofu. Oke, sip. You should like misball egg. One. This one, only one. Oh. Mubazir. Oh, was it? Tofu. Alright. Udah lama Mang Mr. Hidayat jualannya? I want 3 year, 3 tahun lah. 3 tahun. Sebelumnya apa? Sebelumnya ya biasalah. Pelantang kelinting. Iya, pelantang kelinting. Kulantang printing asih Mang? Ya, pengangguran berat. Nah juga sih, I want to work the sales marketing. Ya, dulunya saya jadi sales loh. Di mana tuh? Di Jakarta. Kirin, sales Kirin, you know? Do you product Kirin, you know? No. Kayak seperti Magicom, ya. Terus panci. Perabotan lah ya. Perabotan. Sales perabotan. Oh, bukan tiren tuh ya. Soai. Nah. Pintar bahasa Inggris apa masih ngomong? Our the smart is English. I can study in English. Sebenarnya saya nggak belajar bahasa Inggris. Cuma I want to English untuk otodidak. Jadi cuma belajar otodidak aja. Belajar di Google atau YouTube? Oh enggak, di TV. Oh di TV. Mau TV. Kan di TV suka ada program Metrowix. Nah, itu Tapi- Metrowix itu kan it's only English, right? Bener ngomong-ngomong bener kan bahasa Inggris? Iya lah. Masa salah sih. Woi. Mang, kasih sedikit motivasi nih Mang buat teman-teman kita nih yang lagi nonton video ini nih Mang. Ya. Buat teman-teman. Motivasinya apa nih maksudnya? Iya, semangat. Iya. Buat usaha. Pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Indonesia. Aja, Nah, biar bisa mudah dipahami ya. Iya. Untuk teman-teman yang sedang berusaha, satu istiqomah aja. Istiqomah. Kedua sabar. Baik. Ketiga bersyukur aja. Itu aja kuncinya 3. Tiga ya? Biar kita bisa bertahan. Berdoa mang. Oh itu udah pasti Udah pasti. Iya. nah gimana nih Mang selanjutnya Mang? Nah, ini this, the test for all pakai semuanya. Boleh, ada apa aja nih Mang? This ketchup. Hah? Would you like ketchup? Yes. Yes, that's good. Little. A little. And the salt. Okay. Yeah, that's good. Yes. It's good. Oh yeah. And then, would you like a spicy now? Yeah. Alright. Alright. Good. And then, this is water. Yeah. Wow, that's good. Wow, it's amazing. Oh, it's amazing. And would you like a canyon? You Canyon. Yes. Menyon. Bawang Bawang. goreng. Bawang goreng. Goreng. Alright. Sweet Canyon. This is Wow. canyon. Sense. Oh, It's mantap. ready. Yeah. Mr. Hidayat, Yes. this is how much? This is 3, 5, 6,000, and then 10,000. 1, 2, 3, 4. 14,000 rupiah. 14,000 rupiah. Yes. 14.000. Guys, Berapa Mas? 14.000. murah sekali nih guys, 14.000 yes. udah That's bisa makan good. kenyang. Yeah. Mr. Hidayat, kalau keliling kemana aja nih Mr. Hidayat? I want to clean the pieces from Cimanggu Street, and then Haur Jaya, Bulak. Bulan. Yes, di situ aja. Bulak balik. Bulak, bukan bolak balik. Bulak, di situ aja. BTW Mr. Hidayat single atau
Married? Oh, I said married. Oh, married, I bukan. went from Tucson for son. I like I have a four son. Saya memiliki 4 anak. Oh, cucu. Oh, Cucu belum. I don't have. Oke ini ya. Yeah, Mr. okay. Hidayat, it's okay. It's okay. Oke. Nggak apa-apa. Lejato, perketo. Belajar berkata. Bayar It's nih. money. Money. Mr. Hidayat, Oke, saya siap. Thank you very much. satu. Ini makannya cogro atau Oh, no. cogro? Cogro. Oh, tusuk ya. Yeah. Oh, sumpit. Sumpit. Oke. Oh, kira di cogro ya. Cogro. Oke, siap. Thank you Mr. Hidayat. Sukses Very and Doakan happy. Try me. Yes. I want to pray from God. Saya akan berdoa sama Tuhan. Oke, thank you Mang Hidayat, Mr. Hidayat. Welcome. Oke. Welcome. Good luck, good luck. Good luck. Good luck ya. Successfully berjuang rupiah. Amin. Okay, Thank you. very much. Thank you. Yeah. Bye.